Shalom bakundwa bahori Kanani TV, turabashimiye turabasengera ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bushishikare kuba ku buzima bwanyu n'imiryango yanyu n'ivyo mukora. Mwami Yesu abane namwe, turabakunda bakundwa. Tugiye kurangiza umwaka wa 2024, turashima Imana yabanye natwe, yatubereye umwizigirwa. Mwami wacu aradukunda cyane. Naho hari igihe mu buzima usenga kuva mu Mana kino kintu kizishugwe, turacyari iminsi Imana ishaka kwishura. Kandi naho kitonaba dufite Imana yaguhaye ibyo byinshi utigeze usaba, turayishimiye cyane. Muri aya majambo yo kurangiza umwaka ndashaka ndakwifurize ko urangiza umwaka ufite umutima wizera, kwizera, witege ko Imana ishaka kugirira neza mbere y'uko umwaka wa 2024 urangira. Reka ndagusengere nimba dusangira ijambo ry'Imana. Umukundwa wacu Yesu Kristo turagushimiye, vugutira ijambo ryawe, vomera imbuto igiye kubibwa Mana. Haleluya. Ni wowe uzukuza imbuto, ni wowe uzukuza. Haleluya. Ni wowe uzukuza. Urakoze Mana yacu, mu izina rya Kristo Yesu mukuza wacu. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 2 aravuga ngo kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima baryumvise. Haleluya. Ijambo ntiryabagiriye ikimazi. Mungu asifiwe sana. Ijambo ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima baryumvise. Haleluya. Ikintu ndagusaba ndagusengera, wizere ijambo ry'Imana. Ufate ijambo urivange no kwizera. Nibitangaza gusa ntakindi gikurikira. Ijambo ntiryabagiriye ikimazi kuko batarivanze no kwizera. Iyo twumvise ijambo tugomba kurivanga n'umutima wizera. Igisigaye nibitangaza. Umva, ikigaragaza bareka babwire, ari ikintu kigaragaza umutima wizera, ari kigaragaza umuntu wizera. Ikintu cya mbere kigaragaza ko wizera ijambo ry'Imana n'imvugo uvuga, nuko uvuga. Mu bisanzwe ibyo tuvuga nivyo bigaragaza ko twizera. Mwumve Paulo cyo yavuze. Paulo yaravuze ijambo ryiza hano. Igice cya 4 umurongo wa 13, igice cya mbere cya kabiri. Urwandiko rwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 13 yaravuze ijambo ryiza. Ariko ko dufite umutima wizera uboneka mu vyanditswe. Haleluya. Oh, twizere ijambo ry'Imana. Twizere icyo Yesu yavuze. Oh, haleluya. Kandi tumufatira ku ijambo, Imana tuyifatira ku ijambo ryayo nta kindi. Ko dufite umutima wizera uboneka mu vyanditswe. Ngo ndizera nico gituma mvuga, natwe nyine turizera nico gituma tuvuga. Haleluya. Imvugo yacu iragaragaza umutima wizera. Hari igihe umuntu ashobora kumara umwaka wose ariko arasengera ikintu, mugabo waheza gusenga ukavuga ibinyuranye n'ibyo kurasengera, kuravyonona. Ndizera ko mfise umutima wizera, ariko ko dufite uwo mutima wizera uboneka mu ijambo ry'Imana. Ngo ndizera nico gituma mvuga, natwe nyine turizera nico gituma tuvuga. Iyo turiko turavuga, haleluya, turagaragaza neza ko twizereye. Cyangwa nta kwizera kuri umutima yacu. Ukwizera kugaragarira no mu majambo tuvuga, no mu myifato yacu. Mu by'ukuri suzuma imvugo yawe. Warasenze nivyo, ariko se ufashe ijambo urivanga no kwizera no kwatura amajambo meza, warabivanze. Abaheburayo bavuga iki? Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 23 baravuga ngo tugumye kwatura ivyizigiro vyacu kikunyiganyige kuko wasezeranye ari wo kwizerwa. Haleluya. Tugumye kwatura ivyizigiro vyacu kuko wadusezeranye, tugumye kwatura, tubivuge. Hari indi verse ivuga ngo tubivuge ku mugaragaro. Haleluya. Kuko wasezeranye ari wo kwizerwa. Mukundwa wanje uri kuranyumviriza, iyo usenze nyuma yo gusenga ukora iki? Uratura icyo wizereye, ushikara kwizera. Imvugo yawe igaragaza umutima wizeye. Haleluya. Haleluya. Paulo yavuze ngo, Paulo yabwiye Abakorinto, ndizera nico gituma mvuga. Ndizera nico gituma mvuga. Reka mfatire ku mugore umwe wizeye yankoze ku mutima. Mariko igice cya 5 umurongo wa 25. Kandi umugore arwaye ubutinyanga yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose, abitangamwo ingemu, ntiyagira icyo bamumarira, mbere arushiriza kurwara. Uyu mugore yari afite ikibazo imyaka 12,
utwiwe turashira, kandi uko dushira niko rushiriza kugwara. Umurongo ukurikira, yumvise ibya Yesu. Haleluya, amen. Yumvishije ibya Yesu. Bene data, hari abantu bumva ibya Yesu tiyagira ico bakorerako, ariko abandi yo bumvise ibya Yesu. Uyu mugore yumvishe amakuru ya Yesu, yumvishe Yesu abariko arakiza, yumvishe abantu Yesu yagiye akorako, yumvise ibya Yesu, yumvishije ibya Yesu, umutima wo kwizera urazamuka, yumvishe amakuru ya Yesu. Oh, haleluya, yumvishije ibya Yesu. Oh, haleluya. Oh, Mungu asifiwe sana. Haleluya. Araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Umurongo uzishimisha n'uyu uvuga ngo yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Bon de la gloire. Yari yizeye, yari yibwiye mu mutima we, uriya mugabo numvisha agirira benshi neza. Oh, yakijije impumyi, yageze ku kidengeri, abwira umuntu wari umaze imyaka 38, aramubwira ikore ikirago cya ugende. Wa mugabo aramubaza, ndikore ikirago ngende gute? Maze yewe nta marayika. Yesu aramubwira ikore ikirago cya ugende. Uwo mwanya Yesu agisohora ijambo, ingwara iri maze imyaka 38 irakama. Hallelujah. Bon de la gloria za la kosi. Give glory Jesus. Hallelujah. Mukundwa uri kuranyumviriza, mukundwa uri kuranumviriza, ndagusengeye kuri uyu munsi ngo Imana iduze kwizera kwawe. Imana ihindura amajambo uvuga, ntukazuvuga ibinyuranye n'ibyo wizereye. Imana ihindure. Hallelujah. Imana ihindura ibyo uvuga n'ibyo utekereza. Ushishikare kwizera umwami Yesu. Ari ikintu nahishuriwe, tugomba kwizera ku buryo n'umundoto zacu turota ibintu biri positif. Tugomba kwizera kurugeza niyo turyamye tuba turota tukarota positif. Hallelujah. Amen, amen, amen. Oh, yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira, niyo nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe. Oh, utuyonga harya munsi. Hallelujah. Mwaranyonyomba genda ntibyari byemewe mu Bayuda. Umuntu ari mu mihango kwashobora unumve neza kwashobora kugenda naho abantu bari, ariko agenda bukebuke, anyonyomba bukebuke akora ku mpuzu z'ubuyonga bwiwe. Mwumvira icyakurikiye. Oh, haleluya. Hari ijambo rikomeye hano ryanejeje. Uwo mwanya isoko y'amaraso ngirakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akiza ico cyago, amenya mu mubiri agikora. Haleluya. Oh, haleluya. Amenya mu mubiri wiwe kwa kiziki ico cyago, amenya mu mubiri wiwe kwa kizi ico cyago. Umva ndagusengere, icyago cyose cyari ku buzima bwawe, icyago cyari kiremereye ubuzima bwawe, umwami Yesu umva ukirumva rino jambo, ico cyago gikabe mu izina rya Yesu. Uwo mwanya haleluya, uwo mwanya icyago kirakama. Uyu mugore yarangyoheye, ndagusengera ngo umwaka wa 2024 urangizanye umutima wizera, urangizanye umutima wizera. Yesu aguhezagire, ushishikare gusenga, ufate ijambo rivange n'umutima wizera, watura ibyo wizereye, urindira igitangaza cyawe. Yesu aguheza umugisha. Data turagukunda, turagushima kuzukuranya imyanya n'ibihe, utugirira ubuntu butangaje, uduheze umutima wizera, wizera ikijambo ryawe. Paulo yavuze ngo ndizera nico gituma mvuga, ndizera nico gituma mvuga. Ndadekaraye umutima wizera murako urva rino jambo ryawe. Ubuntu bw'Imana burushije mwongeranye ku buzima bwacu Mana. Urakoze, icyo rugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.